sihambe esithi thula. You're pristine. No. Thula. Thula. Siyabona uMoses wehlelo singakho. Siyabona uMoses ku chapter 3 ubona ichola lingathe liphele. Amen. Yenye ingxaki leyo. Athi kama sikhulula impatho zakho ngoba kuyafashweni usekude khulula zonke izinto zakho lapha impatho zakho. Moses usekude, Moses usazolifazwe, Moses usazolifazwe imilambo, usazolifula uwele futhi namalwandle. Jesus. Let's go chapter 14. Moses uqala namaIsrael ukuthi musalo boyika ithane kwakhe. Hayi maSirayeli musale ngwangazela ithane kwakhe. Beyambona lokho liyathi lifesa naye engathi utafike fecho Moses athi uyabona lokho liyathi uyayibona lemfaswe. Sizophumelela. 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 Nina ithani kwakhe. Asithatha uSathana enasibamba kuyo uyasoyikisa ngensindiso yethu. Asamakhwele namaqhiha enkolo yabo abayoyiki bayabonakala banekhiha bayabonakala banekhwele ewe kwenza zonke izinto kodwa amakholwa ayangangazela. Amakholwa ayangangazela noma sebehlala esitulweni amakholwa ayangangazela. Otothixo musani koyika ithani kwakhe. Hallelujah. Ithani kwakhe. Hallelujah. Noma izinto zishideka kodwa ithani kwakhe. Isilalela ayifanele insindiso yakho kodwa ithi kwakhe. Emsebenzini engafuni insindiso yakho kodwa ithi kwakhe. Ezilabangani bakho bengayifuni kodwa ithi kwakhe. Ithi kwakhe. Ithi kwakhe. Sosifal pilanga hayi manje uthi kwakhe ngoba uyazi bakhona phila ale nguJehova ale ngafika esizophila wena ithi kwakhe. Hallelujah. Ithi kwakhe. Abanye bayabuza tata besindiso 2009 kodwa indaba yalesenje isahlala njalo kwenzeke njalo usakhiwa wena ithi kwakhe. Hallelujah. Ithi kwakhe. Kumbona mntwana. Ithi kwakhe. Ithi kwakhe. Uyababona abantwana bahluthiweyo bahlwithwe bayasetshenziswa ibenzekayo bahlwithwa bangasuthi bayephi athathe umntwana lapha suekapa afike fona lendlini pha afake into emlonyeni noma uyakhala kazoviwa noma ungayikhwaza kazoviwa uzofona ithi kwakhe. Ithi kwakhe. Ingathi batata libona ilahle elingena emlonyeni kaIsaya elithi bushushe bukhwenya bakho nesolo sakho sibana tukhutshikwe siziqaqile isolo sakho siqwalela isolo sakho akathathe nakanjani nafakwe ilahle emlonyeni. Ibasha dinga ufakwe ilahle likaThixo emlonyeni. Ujani kanti Jesu lidinga ukufaka ilahle kamoyingcwele emlonyeni. Kunani bangakwazi ukunyamezela abazalwane isizwe ilahle alikho baphendula lento sabantu abayifendule.
singafuni ilahle kamangcwele ilahle kamangcwele ngathi bandla thula sizoya kuphelele noni siyalisana nabantu abangakholwayo isizathu ilahle kamangcwele alikho sithi ngilahle kamangcwele elafakwa Isaya lafakwa. Hallelujah. Ibona abazalwane abangafafahleyo abangafakwa lahle kamangcwele uma babona bengena amathukuyini uma bona bangena ezindabeni isizathu ilahle alikho lekho uma bona behambe emicimbini kulalali isizathu ilahle alikho sizofaka ilahle kuledede lingaboya Shanda, abantu abazohlala kulokhu kwesimkhonzayo ngabantu abazophula ngabantu abangazithetha nokuba bewele inkamnceda yetathi uMoses wancedwa lilahle langenayo kuye uma uyishila ngenye indlela wancedwa yithuka iphetheyo isimisi lahle likamoyo igwele wabaletha ukimnikeza isibindi ukuthi babasokala bakhokheleyo bekhalaza nesayika kodwa ilahle liphupho uyalazi uba lizowela uyayazi ukuthi uzobetha ulwandle wawele ngapha ilahle likamoya ingcwele ilahle likamoya ingcwele likwethiwa nangasele likwenza ungoyiki likwenza ungasabi likwenza umelele unencisha athi imali ngoba kule kwena tenikhulela kuyo lusenengabenye imatu yikhokhe bukhoboka isizathu wangenelana kwentona kathini ilahle sebazelwane niyabona amanzi ngiyalibona ulwandle abalungakanani ngoba ngaphakathi kugcwele unkrele kugcwele inyoka ngaphakathi kugcwele zonke inhlobo zamasele kodwa athi uMoses ithwala ikwaka ithwala ikwaka Hallelujah. ithwala ikwaka ithwala ikwaka Jesus. ithwala ikwaka ithwala ikwaka Uthixo njani? tata bazikwazi wena bazalwane asinokwazi wena silibandla asingaphethanga elilahle lingene emlondeni oh my Jesus Christ akukhathazeki mama noba indlebe ziyeva kodwa umlomo ungaphendula ngoba indlebe ziyeva indlebe zona bayakhongozela abantu kodwa bayalaza luphule uthi kwaka usibambe sebekhetha usefikolo ingqolethi yeka lokusindiswa ingqolethi yeka nguthandaza yeka ushukudla kodwa ilahle lithi qhubele ngasebengekho Hallelujah. lithi ilahle likamoya noma sengekho utata kodwa ilahle qhubele kuthandaza Hallelujah. tata kuzoba nzima nathi nandishume lapha kuzoba nzima ukuthi nalo lilahle mina ndizwele endleni yeka ukushumayela ngenxa yelahlelele emntabomini wami imihla ngemihla livuka ngiyehova khokakhoka inhliziyo yami yesasimila khokakhoka asale nosamini khokakhoka
soyibona edolophini andibazi abantu ngebenzo bakhulu ezobakhulekisa ndithi ngoba khona inhliziyo yami ngoba lidingela ilahle lidingela ilahle basele masizibona izinto siwele lwandle siwela niyalibona ulwandle khona amazazayo Tate lonke ndangandaya ngihamba nawo lo nyaka sayamonke ndabona phakathi kakanidade nomsiyana ndabona iliza lisiza xa singathi sisa ngosithi masiwele siye phesheya asikwazi wele siye phesheya ngenxa yelize lizayo ngoba iliza namandla amakhulu iliza futhi liyawakhuluma wena adilazi lizo kulo adiyazi leko kuyo yakhumayo andiyazi bayeni kodwa ndiyafika ukuthi likhona lizo likhumayo ngoba kosengaze nomuzali isandla sakho ungaphakathi elizweni ungaphakathi emanzini. Oh Jesus. Kodwa sizonceda. Oh yes. Sukuthethe Thixo wakhe. Ngoba uProfethi wasinto ndethaye ehamba emanzini kungenxa ukuthi lasuke lilahleze lingekho kahle ncamo. Selikhona uPetros kodwa lingekho ncamo. Laba liqhakeza langena lonke wathi ehamba emanzini lehla uleyilahle lakhe. Waqalisa ukuthetha wathi Nkosi uthi nguwe ndiyashona Nkosi lapha ndicela usizo ngoba laphela ilahle waqala ukuthetha waqala ungene endabeni waqala sambona mama bethandaza ungene ezindabeni ungena wesi kakhulu uyahleba ngomfundisi wahlebe ngabo ngomama ahlebe zonke inkokhela ahleba akho inkokhela ngahleba ngayo ngoba bethandaza waphela ukuthandaza wangena ehlebeni ngoba ulahlele laphela wakhuluma kakhulu. Ngicela tata uzothandaza egameni kaJesu. Ngicela simingene yawo ntentene. Thula. Hallelujah. Thank you Lord. Lemfazwe awuyibonayo angeke uphinde uyibone.